Štovano gledateljstvo, uzima li glumac od života iz tuđeg iskustva energente za osobnu kreativnu snagu, za stvaranje lika po vlastitom licu i tuđem obličju? Uzima. Odatle i ta velika, različita i razlikovna tipologija ljudskih karaktera u njegovom rukopisu, jer uloge su glumčev rukopis. I to je ono što živom plastikom ispisano ostaje iza glumca i svjedoči o njemu i kad ga nema. S druge strane, trošili život glumca, crpili i grabili od njega logikom surovom i jednostavnom da je život trajniji od pojedinačne sudbine. Troši. Mudrost je dakle sposobnost odhrvati se grubostima života, cinizmu životne zbilje, ne dati se uhvatiti u zamku, ne dozvoliti da te ona poništi. Fabijan Šovagović to najbolje pokazuje. Vidjeli ste to u prošloj emisiji, a vidjet ćete evo i sada. Iz opusa koji se zove Glumačko discipliniranje života, po mjeri osobne darovitosti i energije, prezentiramo vam dva pola istog sjaja. Milu Vrbicu iz serije Kuda idu divlje svinje i starog Kikaša iz serije Prosjaci i sinovi. Opustite se, mislite na bolje sutra, ali i na ono nešto dobroga što je bilo, a prošlo je, a bilo je i lijepih i dobrih stvari u minulim vremenima. Nije sve bilo tako crno, kako nas uvjeravaju katastrofičari. Imali su svojih malih radosti. Ove uloge pripadaju njima. Jednostavno, uživajte u Fabijanu Šovagoviću. On je vaš glumac. Mene cura moli da spavamo goli, ali ja neću, bojim se o Zevšću. Mene cura moli da spavamo goli, a ja neću, bojim se o Zevšću. Hej, sve djevojke vole radune, a ja jadan pogibe za njome. Dobro jutro, kume! Jutro, komšija! Ide. A gura se, komšija, gura se. A kad se gura, uvijek nekako ide. Fabijan Šovagović odigrao je mnogo uloga, 100-tinjak i više. Dijelove tih uloga već ste vidjeli, a danas pokazat ćemo vam ulomke iz serija Kuda idu divlje svinje i Prosjaci i sinovi iz to jednog jedinog razloga. Prvu seriju, tekst i scenarij napisao sam ja. Mile Vrbica je značajna rola unutra, po mojoj procjeni i po onome što do sada znam o umjeću glumačkog poziva. Mislim da je to najbolja i najznačajnija kreacija Fabijana Šovagovića, a odmah njoj dodao bi i starog Kikaša iz serije Prosjaci i sinovi. Fabijan je odigrao još mnogo uloga u mnogim serijama. Njemu će vjerovatno neke serije možda biti draže od ovog što ja sada nabrajam, no ja evo uzimam si pravo da ovima govorim. I to iz jednostavnog i sljedećeg razloga. Prateći put Fabijana Šovagovića od svojih prvih početaka, pratio sam zapravo i sebe. S njim sam i ja narastao kao pisac, s njim sam i ja uspostavljao svoj dramski i dramatoški rukopis. Mile Vrbica je, ako mogu tako da kažem, skromno puna mjera onoga što sam zapravo želio napraviti i spisateljski osmisliti. Mile! Izvolite, molim lijepo. Što radiš tu? Patroliram.
Čuvam rajon. Ma kako čuvaš svetog ti Petra, banda ti pod nosom ubija naše ljude? Ma nije moguće. Gdje? Na Vrbničkom odvojku. Ulazi. Maj listi. Sad su javili. 5. svinjarija u mjesec dana. I sve u tom rajonu. A ti? Duni. Ločeš. Pazi, Boga ti tvoga, to će te lokanje na kraju stajat glave. Hvala što. Slobodno zapaliti. Uzmi. Hvala. Znate, gospodin šefe, sve bi to bilo drugčije da vi imate njegovu fotografiju. Pola posla gotovo. Lupite sliku na tjeralicu, uz nju podatke. Ime, prezime, godina rođenja, zanimanje, vjeroispovijest, je li naš ili pravoslavni, pa dolje lijepu nagradu. Svakom onom koga zna i prepozna i to javi prvoj službujućoj osobi ili redarstvu, toliko i toliko iljadarki na ruke. A, onda bi išlo. Znao bi čovjek koga ima pred sobom. Kako izgleda neprijatelj s kim se boriš. A ovako šta ja mogu? More bi ga i sretnem i s njim rakicu popijem, a ne znam da je to on. Kako da mu uđem u trag? Se smijete, gospod šefe, ali nema toga ko će mu ući u trag. Ali Šojka misli da mu on može ući u trag. Da. Jel' tako, Šojka? Ako mi date slobodne ruke, gospodine šefe, ja sam siguran da ću mu ući u trag. Trag. Samo sam trag nije uvijek i lovina. Najčešće je prazan vrlog. Evo, lijeka za mrtve, gospodine šefe. Moj nas sahranjivati prije reda. To se samo tako kaže, gospodine šefe. Izvolite. Što je sa ributom? Evo, sad će, samo čas. Ajde, požuri. Ajde, izvolite. No? Šta kažeš ti, Šojka? Gospodine šefe, ja sam ovdje odrastao, nažalost. Ja ovdje ljude poznajem, ja znam šta tko misli. Ja ih znam u dušu, ja znam kako dišu. I ako mene pitate, ja vam kažem da ovdje za nas i za našu stvar ima jako malo ljudi. Jako malo, na prste ih možeš izbrojiti. Sve ostalo je gamad. Gamad najobičnija je, logor je za njih predobar. Istina je da je ovdje svijet lopov, to je istina i ukrobi kapu s Božje glave i to je istina, ali opet pošten je to svijet. Kako pošten? Hoću reći, sirotinja je to, gospodin šefe. Pa oni žive od toga što im pod ruku dođe. Na kraju tako je vrijeme, rat, glad, izbjeglice na sve strane. A i opet takav sastav kakav jest, politički je čist. Tu nema komunista. A Čaplja? Nije i bilo do sada. A Čaplja? Ne znam. More biti. Pazi mi da. Čaplja se ovdje ne smije usidriti ni pod koju cijenu. Nikako. To ima na umu. Inače, ako se on ovdje usidri, Bosna ti ne gine. Jel' jasno? A jasno. A zapoj. Svoje scenarije i svoje drame obično ne dajem nikome na čitanje, a niti prisustvujem, što znaju iz prakse i glumci i redatelji, probama, ni čitaćim, ni kasnijem. Ostavljam sve glumcu i redatelju na savjest i talenat. Ono što ja učinim prije, to je da redovito gotovo ispričam priču, scenarij ili dramu prije samoga početka snimanja svim svojim prijateljima, pa time vjerovatno i mislim da sam veliki dio posla i napravio. Kasnije mi najteže to što sam ispričao napisati. Odakle? Odande? Pitam tebe već šofera, ne trči pred ovdje. Bili smo u selu. Na proštenju, gospodine podnaredniče. Bili smo kod moje strine. Racije se, dečki moji. Nije dopušteno kretanje izvan grada. Da ispravi. Brže, no. Vozite li oružje? Gospodine podnaredniče. Moram pitati, takav je propis. Imate li vojnog materijala? Ništa. Roba za šverc? Masti? Mesa? Slanine? Pa ajde, molim. Ma jok, ne.
Šta imaš tu unutra? Ništa. Sitnice, gospodine podnaredniče. Spremila strina malo mesa i kolača. Ja kolače ne volim, ali morao sam da uzmem da se strina ne naljuti. Kolači. A, dobri kolači su božja stvar. Ja ti za njih sve dam. Znaš tako su dobri i domaći. Ove gradske ja to ne volim. Sve pjena i lako ko pero. Mnogo za oči, malo za usta. I veliš, to je tebi strina sve sama ispekla. Sama? Sveca je strinilog. A da probam jednog, ha? Neću se otrovat, ha? Kolači, ha? Remenje za facaj. Artikli iz crne liste. Zakonska odredba broj 3.7 član 10. Plijeni se na licu mjesta, prekršitelji hapse i kažnjavaju. I Božju vam majku švercersku. Šta se da radi s vama? Da vas hapsim i tjeram sve u zatvor ili da vam za ovaj put oprostim? Gospodine Primi se... Šta, gospodine podnaredniče? Gospodine podnaredniče! Ako vas još jednom uhvatim, gonim se bez pardona i robu i kola u zatvor zajedno s vama, jeste razumjeli? Sad prolazi, ajde! Dobro jutro! O, šojka! Koja tebe ne volja čerata na rani uranak tu maraš uokolo, a? Dobro jutro, gospodine podnaredniče. Ne tumaram, gazda Lujo, ne tumaram, posao me tjera. Posao, pusti posao. Danas nema posla koji može korist da donese. Jedina stvar koja se čovjeku isplati to je da spava. Da spava što duže i prespava što više. Pustite gazda Lujo, kad sve sredimo i dovedemo u red, bit će vremena i za spavanje, ne brinite. I to je što veliš. Kad nam uprdekaju kolac iznad glave, spavat ćemo čitavu vječnost bez buđenja. Ej, gazda Lujo, ko čemu vi o smrti, a? Pa ne živi čovjek zato da se za smrt sprema, Život je zato da se uživa, Jel' tako, gospodine podnaredniče? Pa nije sve tako mračno. Iako je crne boje, a? Gospodine podnaredniče, dozvolite, je li slobodno da sjednem kod vas? Ako nigdje nema mjesta. Sjedi. Zahvaljujem. Jeste li za jedan ljubuški, gospodine podnaredniče? Ne pitate me imam li dozvolu za pištolj, a dužnost vam je da me pitate. A imaš li dozvolu? Imam. Ne pitate tko mi ju je dao? Tko ti je dao? Gospodin Kamilo Lisac. A imam i specijalku. Evo je. Nju ti je on dao? Da, i potpisao. Evo, vlastoručno. Sa ovom iskaznicom mogu ući u stan čiji hoću, legitimirati koga hoću i uhapsiti koga hoću. Čekaj malo, pa nema ovlaštenja za hapšenje nevinog. Pa sad to je u redu, nevin čovjek je nevin čovjek i u našoj državi. Samo, ne mislite li vi, gospodine podnaredniče, da danas imamo nevinih sve manje i manje? Uskoro ćemo imati samo krive i sumnjive, a razlika između njih je vrlo mala. Evo, gospod Mile, jaja sa slaninom i šunkom po vašoj želji. Repete, dobar tek. Hvala, gospođice, molim vas, meni isto. Samo bez slanine i bez masti, jer ja ne podnosim mast. I molim vas, jednu rakijicu za gospodina podnarednika. Ne, hvala, Ne, gospodine podnaredniče, nećete mi to odbiti, ja častim. Molim vas, jednu rakijicu za gospodina podnarednika i jedan liker za mene. I prije svega jedan čisti stoljak. Mala, ajde pusti, ajde.
Toliko sam ti puta govorio, a dalje ja ću pustiti, ajde, daj, digni. Dobro, nemojte se ljutiti. Gazda Lujo, pa ni na drugim stolovima baš nisu čisti stolnjaci. Pa ne mogu ja svaki dan prat stolnjaci. Vidite, sad je bolje. Ako već živimo kao svinje, ne moramo jesti kao svinje. Znate da sam noćas prvi put zaradio svoju plaću. Imao sam prvu mušteriju. I raduje me da vas zbog toga mogu počastiti. Vi znate onoga Bogojevskog? A to ona iz Đorđićeve, iz policije? Taj. Vidite, ta moja mušterija, to je neki inženjer Ferdo Gorjanski. On je bio kod tog Bogojevskog 10 dana i ništa. A Bogojevski slovi kao ekspert na policiji. I to su mu komunisti specijalnost. Priznanja i davanja izjava. On nije sa mojim inženjerom mogao ništa. A ja sam dobio izjavu za samo 1 noć. Imaš sigurno svoju metodu. Recept. Ja sam ga izmislio. Stisnem, pustim, zagrijem, hladim, a kalim stalno. I vjerujte mi, nema toga koji nakon par sati ne kapitulira i ne digne ruke u vis. Vidite, kažu da je čovjek tvrđi od željeza. Pa je, ako upotrebljavaš krivi alat i krivu metodu koristiš. A sistem je jednostavan. Treba samo znati uskladiti alat i metodu. Evo, ja sam inženjera Gorjanskog slomio za 1 noć. A vjerujem da neću imati mnogo više posla ni s njegovom ženom. Jutro sam dao nalog da je uhapse. Kažu da je ona tvrđa od njega. To me posebno raduje. Boga mi, Šeka, ti ćeš daleko do urada. Ko? Gospodine podnaredniče, kad bi oni meni dali slobodne ruke, ja bi za 24 sata ovdje napravio reda. Dok trepneš, Čaplja bi bio moj. Mile! Protaj, izvuko Ustašu. Ma kako Ustašu? Mrtvog. Izvuko ga Protaj iz vode. Šta je, udavio se? Ne znam. Može biti se udavio. A može biti ga netko i gurnuo u vodu. Gdje je ženska glava? Na malom rukavcu. Prota kaže da požuriš. Idem i ja s vama. Spremni, gospodine šefe. Evo ja upravo iz službe. Čim sam čuo, odmah sam dotrčao. Stojim vam na usluzi. Dobro, Šojka, vidi to. Pa dobro, Mile, gdje si ti, Boga mu Božjega? Ne ume, šefe. Pa koliko ja treba da čekam? Šta je ovo? Izgleda mrtvac. Mrtvac? Je? Pa naravno. A odakle ovdje? To bi ja tebe trebao da pitam. Ovo je tvoj rajon. Pa sad, gospodine šefe, da se Bog posere u mojem rajonu, vi biste rekli Mile i zato kriv. Pa ne mogu ja na sve stići. Sa jednim nogama i sa jednim očima ne može se u isto vrijeme na 100 mjesta. A je li u tvom rajonu? Je li je ili nije? Jest, u mojem je rajonu. Samo pitanje je, gospodine šefe, u čijem je on rajonu pucnuo u vodu? U mojem je isplivao. Evo ona, više od 20 sati je uvodila. Za 20 sati je mogao doplivati sa Triglava, sa Savice, Dolinske i Bokinske. Ti praviš viceve? Ma nije, gospodine šefe, ja samo kažem da je ovdje isplivao iz vode. A pitaj Boga gdje je uskočio u nju. Bačen je u vodu. Ubijeni bačen. Pogledaj. O Boga radi. Šta je, Mile? Velika rupa. Strefilo ga izbliza. Za ovakvu rupu treba blizina. Na leđima je još veća rupa. Ej. Šta vidiš? Tu 2 pameti nisu dovoljne. Ili je dum metak pa uletio sprijeda na leđima i eksplodirao. Ovako ili onako. To je kao i sa onim švabom u Vrbiku. Ista ruka. Ne kažem da je ista ruka. Nisam siguran. Je, sigurno je. Čaplja. Nisam rekao da je Čaplja. Čaplja, niko drugi. Tačno, gospodine šefe. Ja isto mislim da je Čaplja. To je njegovo maslo. Tu su ga ubili sigurno i bacili u Savu. Čaplja i njegovi. Mora biti, ne kažem. Drago mi je kad se pojavim.
na prvim projekcijama ili kad se pojavim na snimanju, kao što sam se pojavio nekoliko puta za vreme snimanja Divljih svinja, kad pronađem da je glumac zapravo ušao u nešto što sam ja samo podsvjesno nosio u sebi kao projekciju živog lika. Da mu je on dao ono što se zove srce i duh. Tako, pojavljujući se na snimanju, mislim da su to bile Čiče ili neko mjesto, neko selo oko Gorice u kojem smo Divlje svinje snimali, ja sam se našao upravo u sceni kad je Fabijan Šovagović, pjevušeći pjesmu iz mog kraja, jer on je i lik iz mog kraja, on je i lik iz Zavičaja, on je lik iz moje memorije prostora slavonskog, novogradiškog, iz Cerničkog, Reštaračkog i drugih prostora oko Nove Gradiške, Prisavski, kad je pjevušeći Cernik, Mala, selo Rešetari, iz tih sela sve sami većari, tad sam zapravo konstatirao da je posao Fabijana Šovagovića sa Milom Vrbicem napravljen maestralno. Plato! Molim. Jesmo se dogovorili? Plato! Jesmo. Slušaj, ako upeceš još jedan puta Ustašu, ne vadi ga iz vode ni za živu glavu. Gurni ga što dalje od sebe. Dobro, u redu. Daleka mu kuća. Dobro, u redu, ajde. Jesmo, ajde sad, hod spavati. Ja patroliram. A je? Patroliram. Ne! U redu. Ne govorim to zbog sebe, ali ne vadim ga iz vode. Dobro, ajde. Prato! Što je? Prato, Boga ti ljubim! Jesmo se dogovorili? Jesmo, a? Daleka mu kuća. Idemo još jednu maličavu. Gazda! Još jedan je. Bogara tvojega. Boga ti ljubim. Mene cura mali, da spavamo goli. A ja neću, bojim se o Zevšću. Mene cura moli, da spavamo goli. A ja neću, bojim se o Zevšću. Hej, sve djevojke vole rado mene, a ja da ne pogibe za njome. Cijel život i manje dano zašikovaje. Opšaj, pogibe za njom. Pošili, poprašili. Cernik, Mala, selo Rešetari. Cernik, Mala, selo Rešetari. A jutri sela sve sami većari. U 3 sela sve sami većari. Opet ćiš što ti nebesko, opajda. Evo ti ga da, šaplja, evo ti ga da. Iziđi na kućkin sile, šapljaši što ti nebesko. Iziđi ako imaš petlje. Opajda, opajda, evo ti ga da. Ovo je Mile Vrbica! Čaplja! Ovaj se ne boji. Pokaži se, Čaplja, gdje si? Makare ti.
Daj se moj. Kada ću ja svima vama. Ja sam... Bože! Je li ti to odlučuješ sam ili se neko nepošten pača u tvoj posao? A zašto sve zlo na moju glavu, tovariš? Zašto, Bože? Sjećam se da je u Večernjaku profesor Ivo Hergešić imao jedan osvrt na televiziju kao fenomen, govoreći o tebi kao glumcu, rekao, ja ću sada slobodno interpretirati te rečenice, sljedeće. Fabijan Šovagović je odigrao mnogo rola na sceni, mnogo uloga na radiju i na filmu, odigraće ih vjerovatno još. Igrao je sve što na sceni vredi donijeti i na sceni napraviti, ali ja intimno vjerujem da će mu Mile Vrbica u seriji Kuda idu divlje svinje Ive Štivičića i Ivana Hetriha biti nenadmašan vrh. Volio bi da me Šovagović demantira. Donesite, curice moja, jednu glavicu crvenog luka. Hajde. I soli, daj usoli. Luk je zdravo jutro. Pročisti od mamuruka. Hajde, šta ne piše? Slušaj, Mile, reci mi kao prijatelju i bratu, ako stvari u ovoj državi stoje tako kao što ti veliš, šta misliš, da skočim ja do rešetara i da prodam ono svoje zemlje ili ne? Što misliš? Da je prodam ili da je zadržim? Hvala, curu moja draga, hvala. Pa sad, Lujo, pravo da ti velim, nisam ovog trena pri pametnoj riječi. Da te savjetujem, pa loše ispadne, zamjerio bi mi sigurno. Pa samo ti reci. A opet, prijatne si mi komšija, želim tebi više dobro nego drugom. Pa jes, zato te i pitam. Sad, u Božjim je rukama sve. A opet, sam što učiniš, sebi si učinio. I zlo i dobro jednako. Pa kad tako sve zlo sabereš i od njega dobro odbiješ, stvari ti, moj Lujo, stoje ovako. Ako pobjede partizani, doći će Rusi. Ako od Rusa svoje znaš, porcija o remen, pa zajednički nakazan. Ako pak ostanu ovi, Švabe će ti biti gazde. Onaj kulturbundaš Franz Najman, šta drži špeceraj dolje, kod mosta, kaže da ćemo im biti nadničari. To onda kako god okreneš, nikako do dobra. Do dobra se može, samo nije lako. Slušao sam radio London. Englezi i Amerikanci istjerali su Njemce čak iz Napolja. Italija je njihova. Ma nemoj. A iz Italije što im je do nas? Preko Jadrana. Jedan korak. Jak čovjek s dobrim pišom to prepišne iz cuga. Mile, šta misliš da skoknem ja u Slavoniju? Da kupim koji komad zemlje, a? Cijena zemlji pada. A zemlja je zemlja. Režimi dolaze i odlaze, ali zemlja ostaje. Šta misliš? Ako Bog bude na našoj strani, neš biti u šteti. Ja tako mislim. Ajde u zdravlje, ajde. Živio. Ajde, živio.
Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro su o vama govorili u Šank. O meni? Što to? Da. Trebate se čuvati mraka. Mrak? Ja? Zašto pobogu? Mogle bi u mraku cigla da vas pogodi u glavu. Tako su rekli. Jesi ti to dobro čula? I Milu će naći njegova cigla. Jedan je rekao. Koji? Ne znam. Govorili su o Veni. Izgleda da su ga voljeli, sad ga žale. Pa su tom i vas spomenuli. Znate već zašto? Ma, curo Božja, shvati ti mene. Ja sam žandar, vojno lice. Ja u državnom kruhu živim. Šta sam ja tu mogao više? Pa šta oni misle da sam ja mogao svoju glavu staviti na bubanj? Pa meni je moja koža ipak najmilija. Svakome je svoja koža najmilija. Je tako? I šta sad oni hoće? Ne znam. Ono od cigli sam sasvim slučajno čula. Ma od koga, ženska glavo? Koji su to ljudi? Kad sam iza Šanka, nikome ne gledam u lice. Glasove ne poznajem. Viđenje. O, ljudi moji. Bezobrazno. Brzo je naučio pirtaškoj droli. Ja lice ne gledam već u ruke. Ruke sva zlačine. A najviše kradu i od drugog uzimaju. Pa to je lujna filozofija, znam ja to dobro. A ono jest. Mrak je bez ti to. U mraku je svaki vrag crn. Dakle, ti, kad gledamo ovoga Milu Vrbica, Mile Vrbica smo rekli da je on mentalni sklop slavonskoga bića, duha, krvi, tijela i svih onoga što nosi, jel? To usput. To, kad gledam te kako hodaš, onda je to jedinstveno. Ti hodaš na jedan način kao da je svijet potpuno tvoj. Pomalo razbacuješ noge. Ima nečega bećarsko, individualnog, osobnog u tome. Pa to je recimo ko se dogode pogođenim ulogama. Evo sad nastavljam recimo iz Vrbice, meni isto tako, tada sam igrao više manje Đuku Begovića. Ja sam tražio neki drugi lik koji mi se posle pojavi u karijeri, a kojega sam isto tako dobro napravio. Ja tvrdim da sam ga 1500 puta odigrao recimo u kazalištu samo i da tvrdim i još i sada da mi je to jedna od točnijih uloga. A nastao je recimo iz Mile Vrbice, jer sam se Milom Vrbicom bavio tada tako na taj bečarski način, kako ti kažeš, kako si ti osjetio. Evo kako diže sada šepku. Kad sam posle 1500 puta bacao kandžiju ili pucao s njom ili tako dalje u Đuki Begoviću. To se sve ponavlja kasnije, recimo, u životu. Vide, je li ovo Prpin Dočić? Je, Sokole, to je Dočić, Divenda Prpe. Junaka nad junacima, što pobit uraka ni broja se ne zna. On je od ozgaš sa Vilinskoga skočio. Ravni 300 aršina i 2 palca kad je ugrabio vilu Koviljanu. Zemlja se pod njima proside, a on s vilom poda se na mekanu travu na Vilinsku kosu. Blago njemu. I sagradio je tako i tute kapitaj đavla koliko mali vilica. A kako se izvuče? O tom drugi put. Iz toga na uspomenu Divendida Prpe prija svakog na put Božji ovdje ja svoju vojsku prosjačku prigledavam. Slušaj, amo Marvo prosjačka. Čuli ste Don Pavlovu, sad počujte i moju. U početku Bog ne stvori Adama i Evu, već 5 ljudi, jer bo tako i prilič. 5 je rana, Isu Krstovi 5 prsta na ruci, 5 čutila na tilu. I reče im Bog, nisam vas stvorio da plandujete i jašikujete, već da teglite, Marvo, jedna tegleća. A teglit ćete ovako. Prvi će namicati kruv svoj žuljevima dlanova svoji. Drugi natučcima tabana svoji,
a treći timenom glave svoje ljude, a ti posljednji blebetavnim jezikom svojim. A sad, kud koji, mili moji, sada ustade oni peti i reče. Svima ponešto dada name zaboravi ko da sam kopile. Bog si, malči se zbuni, pa promrs više zas, a što da ti dade kad se razdado? Tada će oni peti. Ne budi ti, Bože, pod uvridu, ja sam umjesto tebe smislio. Daj mi ramena. Bog se začudi u čudu pita, a što će ti ramena, Sveti Isu Krsta? Znaću šta ću. Od tada, rođeni moji, naše se pleme ramenom rani. Didovi nam o ramenu nosa šajdučke puške, a mi evo prosjačke torbe. Jerbo su ramena najposvećenija od svega. Jerbo i gospod naš Isu Krst križ je svoj na ramenu nosio. Amen. Bože, svakog prolića ista propovid. Dom Pavlova i Kikaševa. Prvi pa iscidak. A što te rodi, jadna mi majka, što te rodi. Da ti je pamet gusta, bar ko u mačke brkovi. Ajde, izdiri, nesrećo, izdiri. Da vidim, znaš li ti uvijek isto ili si što god na vas mislio? Iscidak, pa iscidak. Tragovi su divljih svinja još bili svježi, mislim u percepciji i doživljaju gledateljstva i svih nas, kad se meni kao piscu, a i prijatelju Fabijana Šovagovića dogodilo nešto neobično i mislim jako dramatično. Ja sam naime slučajno naišao na snimanje Vrdoljakove serije Prosjaci i sinovi po literaturi Ivana Rausa, inače meni vrlo dragoga pisca, kad sam se našao licem u lice sa starim Kikašem. Novom ulogom Fabijana Šovagovića ja sam ostao zgranut. Jednostavno, to je najblaže rečeno. Ja iz one uniforme, iz slavonskog sklopa stvari, iz nerva, iz duše, Mile Vrbice, iz onog svega što smo radili, gradili i pravili, ja sam mislio da iz toga se više nema kuda Fabijan Šovagović pomaći. A on se našao, sad da ti ovo kažem, a on se našao u ulozi Kikaša iz jednog poskoka iz kamena, iz drugog prostora dalekog. Ali htio sam ti reći anegdotu da me jedan stari, sličan Kikašu, dakle, za penziju zreo, davno je već bio u penziji, pitao, je li imaš ti, stari moj, penziju? To me pita, a kod mene se onda otraga vidjelo, recimo, zdravi zatiljak. Recimo, u nekim kadrovima me smetao taj zatiljak, moj zdravi kikaševski, muški, pravi, točni. Zapravo, zatiljak je jedini bilježio godine otraga. Kad se snimalo otraga, onda se vidjela ta maska. Maska se zapravo vidjela koju si ti doživljeviš i prvi puta mene kao Kikaša, nisi htio vjerovati da Šovagović može biti i ta maska. Maska se među nama rečeno užasno dugo radila za Kikaša, recimo. Trebao sam pola dana praviti masku. Po žarkom suncu Imotskome, tome Vrdoljak me kaznio da sam to cijelu tu maltretažu maske, pravljenja maske doživio na Imotskom terenu, kako bi rekao, Imotskom žarkom suncu. To mu nikad neću oprostiti. Recimo, gradnju te maske. To je Da, maska je prava kreacija. Maska je fenomenalna. Ali nije padala, evo sad se vidi da nije padala još na moje tadašnje lice. Sad bi ja bio bolji Kikaš, recimo, sa ovom maskom, bez maske. Što činiš, majko, ja te ne bio na nove gaće zakrpe prišivaš, jesi luda? Luda kažeš. A pametno ne činiš? Onda to reci didu Kikašu. Zašto? On mi reče, nije prosjak u cijelim gaćama prositi. Kako nemaš poderane, krpim ti nove. O, krpi onda, krpi sto zakrpa.
O, dide moj, jabuko moja i mene odredi. Moć, blento, kad ljudi govoru. A šta ti je, čača? Moć. Stoga vam velju. Najprije ćemo posaditi kumpir, a onda ćemo na put Boži. Tako je, dašta. Pametno, dok je mokrina. Marvo jedna. Prvi pa iscidak. Što te rodi, žalostna mi majka, što te rodi. I za koga ove puste dvore sagradi, za koga blago nagomila. Ti ga nagomila. Nego ti. Da čije ovo sve? Čije? Tvoje, blago moje. Tvoje, moj Kika. Kad možeš ti sila nečista. O, matane moj, potrko moj. Suzo didova. Hajde reci ti ovom svom budalasnom čači. Što bi učinio da se čuja kako Škiljo iza gozda kaže da će u četvrtak ujutro udarit prema Ljubuškomu? Neće on u četvrtak, deka, mave, sutra ujutro i to prije zore na 14 dana. Stoga bi ja da je po mom noćasi u prve pivce. A kud bi udario suzo didova? Prama staru dušo moja. A zašto radosti moja i pameti? Zato što Škilja misli da ćeš ti ovako razmišljati. Škilja moj, javle pakleni, ti kažeš da ćeš na Ljubuški, kako bi ja pomislio da ćeš na Mostar, stoga nećeš na Mostar, već pravo na Ljubuški, kako si rekao. No vid pa slažljivi, Zagvoški. Stani, to Škilja misli da did Kikaš tako misli. Pa onda neće na Ljubuški, već na Mostar. Tako je mudrosti moja primudra. Od mudra dida i unučad mudra. Ovo jesmo se razumili. Sutra u prve pivce. A sada na počinak lezi guzin jednu. A ja mislim da bi bilo Što ti bolje. misliš, žensko je da muči? Ko to mora isprokno misli? Mene je uvijek, to ti moram priznati, oduševljavalo danas kad gledam recimo Kikaša, kad gledam Prosjake i sinove, sve to, pored toga što ste vi, ti i Rade Šerbedžija posredstvom Tončija Vrdoljaka i naravno pisca Ive Raosa ustanovili gotovo jedan sinonim za nešto što se, jednu kategoriju, kanonizirali ste nešto što se zove duh, narav, običaj i psihologija, nešto što se zove matan i matanovština. Matan je izraz za sve ovo što ste vi u seriji Ti i Mladi Matan pokazali. Taj spoj Kikaša i Matana kao neuništiva, nepotrošiva, neiscrpna energija da se iživi, prođe i bude uvijek veći, značajniji, vitalniji, otporan na sve nevolje i na sve nedaće koje jeste i da se kroz sve zamke zapravo ovoga svijeta duh i tijelo neoštećeno provuče. Povući se neoštećenu bazu. Da. To je jedna meni draga izreka. Zemlje Jercegove, evo zemlje Turske i Kršćanske, evo za nas zemlje Miširske. Padajte po njoj skakavci moji, brstite i obrstite je dokore do Biloga do Srčke. Da za Škilju i za Gvozda ni listić ne ostane. Svako kršćanina gospodarom, a Turčina Svitlin begom nazivajte. I sve kako sam rekao, Marvo jedna. Ti, topac pripogožni, s kroncom u ruci, na prve mi kuće udari. Hoću ja s mojim Bogom i s mojom kruncom. Ti, sine Jokašu,
onako manto kroz cijelo selo i na posljednje kuće udari. Pa ako tako protrčim kroz selo, misli se ljudi da sam pomanita. A ti ko ne znaš kud bi s pustom pameću. Prvi pa iscidak. Livogudza i divac opkolče siverni, a poprdaj pod Livogudz južni komšiluk. Ti Zlatko, vrtirepko, silo nečasna, nečastiva. Vidiš li one kuće pri brijegu? Tamo ti je u većini žensko. A žensko je udavač i meka srca. U kuću mi Kordića ne krećite, s njom je meni ratovati. Meni i matanu potki. Šturu mojsko prosjačka! Tvoja uloga unutra, moram priznati da mi je bilo žao kad je dramaturškim činom nestala i s pisateljskim intervencijom otišla, ali je bila veličanstvena i velika. Tek kad sam došao u kraj u kojem je trebalo realizirati, onda mi se dopala, kako bi rekao. Ja sam se kroz muku ostvario toga Kikaša, kroz napor, ogroman napor je to bio za mene i za pamćenje i za ponavljanje i za učenje teksta i sve skupa. Našao sam se u jednoj raskolnici, kako bi rekao, svoga glumačkih potencijala i nemogućnosti. Istovremeno uskočen sa vremenom u kojem je trebalo to napraviti. To se događalo kao u nekoj magmi stvaranja, jedna serija za drugom. Prosto je ispadala kao iz rukava, tak ne kažem. Sa napornim pripremama za svaku tu muku, svakodnevno. Evo ga recimo, trebao sam svako jutro do 10 dovršiti masku. Onda sam trebao doći na snimanje, onda sam trebao zapamtiti gomilu teksta. Sve je išlo nekako upravo televizijski, da kažemo. Morali bi naići, proljeće. Morali bi naići. Naiće, baš. Kono, eno i. Boga mi evo ih. Kaži slipom didu, bistra suzo didova. Čiji li su ovo dvori? Je li turski, je li kršćanski? Ja bi ga zna, kućerna ko kućerna. Kršćanska kuća, starino, kršćanska. Odmah se vidi. Časna kuća, častan gospodar, časna čeljadu kućanska. Bogu i slipoj sirotnji sklona. Slip si ti koji ja. Onda da Bog da ti ne vidio ko što ja vidim. Eto ti, neka ti stari jarče repati. Lokvi ćeš krepati, nećeš velet tući ili za uši vući. Proklet bio! Prokleti berekine! Tako on dida svoga, jadnoga, jedinoga, slipoga. Oj! Gade malašni. Jadni čoviće. Eto zašto rodismo.
I sinove i unuke. Ma i opet, nije on toliko zla srca koliko je bis. Šta je? Još ga braniš? U njima vri, u nama mri, starinu. Ali kad se sjetim, recimo, ti si čekanja, recimo, da li ću znati tu rečenicu iduću reći koja dolazi od gomile tekstova koje sam tada imao u glavi. Jer sam ja letio iz Zagreba na snimanje scena, recimo, Kikaševski i jednu sam anegdotu napravio sa posadom avionskom. Letio sam poštanskim avionom, često u Imotski, da bi stigao na snimanje sutradan ujutro. Po noći sam letio avio žena se sjećam i sada mogu reći čak i ne imena, nego sjećam se koje su bile pratioci avionske, one stjuardese, koje su me iskrcavale. Eveli, došao si u Imotski. Eveli, nisam još došao, tek sam došao u Split i još moram 80 km do Kikaševske scene. I to sam još sve uspio ujutro između 5 i 8 se to događalo, valjda dovršetak te maske. Ja ne znam kako sam to uopće uspio obaviti i kojom energijom, ali onda sam, zahvaljujući valjda toj šiji koja je još uvijek bila zdrava, koja je onda podnosila tu remećenje ove fizionomije od početka do kraja. Kako bi rekao, to me smeta u praćenju, recimo sada, kad se sjetim kako sam tu šiju mrzio, kad god mi se okrenuo taj kadar sudbine života, htio sam biti stariji, htio sam biti onaj penzioner koji se privlači već penziji, onoga mišljenju staroga koji me je našao u toj maski i pitao kad ćeš ti, stari moj, u penziju. Veli, ja sam mislio da si ti već dugo u penziji. Veli, još nisam, imam je još jedno 40 godina do penzije. I toliko sam mislio da ću doživjeti, nažalost sad mislim puno kraće. Doživjet ćeš ti još puno. Još 40. Samo neće ti trebati maska. Napravio bi preveliki bi raspon, napravio da bi još 40 želio živjeti. Prekoračio sam želju. Brate, divče, lip. I ti poprda, i ti čerli voguza, a i ti, sine, prepobožni. A ti, Zlatko, vrti repko, sila nečista, što ti zaplini, a? Šačicu vune i bokarice žita. Moj, kad više ne dadoše. Ne dadoše, jej! Ne dadoše! U Boga i u Kikaša nema ne dadoše! Gledam te ja, gledam. Sve oko u oko smoncina vrckaš ti svojim guzičicama ko kakva smoculja! Ako si se uspalila pogrdo da bi pogrdo, u vodi je radi, a na poslu bi posluj! Ti jezičnu džava ti oladi. A ti potuko, sila nečista, smisli što ni džava ne bi mogao smisliti. Didu nogu pod nogu, eli? A da ti nije razumio? Ma di me ti ne bi razumio kad mi je ovako malo pameti od tebe. Šta je pameti ko mačka mački? Prvi pa istidak. Istidak se iz tebe istidio, pa šta ti onda osta? Pusta pametna taras, toboni s mojim natim udanom. Ako Škiljo kaže ovdje, onda ćemo mi unde. Jer će Škilju unde, a neće vođekarce. Pa mi obrsti Soviće. Dok Škilju u Soviće, mi ćemo u grude u Broćanac, pobrsti grude i Broćanac. Ubrćete vi, vražnju mater. Škiljo vas je već priskočio i brste Soviće do gola.
Sutra će Gruda i Broćanac. A vi za njim naučite mjau. Pametan sin, mjau. Od pripametna dida, mrnjau. Otkud znaš? A istinak ništa ne zna, samo mu budalasto oko zamiti škiljina žbira. Pa ljudi, ajmo na počinak. Dosta je više. Na počinak! Na počinak dok škilja harač kopi! Matane sine, didov, uzdanice moja, kaži Berim umjesto mene. Kaži ti, dida, ti sarambaša. Draže mi je tebe slušati. Pa onda torbe na rame, šća puru koji put poda se. Ja sam poželio, recimo, i Vrdoljaku, bilo je takvi scena gdje sam poželio, hvala ti Vrdoljak na suradnji, prestani me mučiti. Da. Toliko je trajalo rađanje tih scena, u Vitini, sjećam se. Nesretan je bio, razumiješ, što nije mogao roditi, toliko sam bio umoran da mu nisam te rečenice mogao izreći. Poludio je, evo kao i spomenuti gospodin Galić, na jednoj sceni snimanja recimo u Sloveniji. To ne reproduciramo jer je predugačko, razumiješ, ali taj sudar nemogućnosti više glumačke, Vrdoljak je imao takve stresove vis-a-vis moje mogućnosti i nemogućnosti. On zna da ja mogu, ali više organizam ne isijava lampice za mogućnosti. I onda znači treba prekinuti snimanje i to se događa obično ili se nastane svađa. Evo i ovdje, baš kad se te scene sjećam, isto tako imao sam problema sa memorijom i tako dalje. I nije čudo da me je dogodio moždani udar jer je to isto, tu sam ga zarađivao. Evo ga, ovdje je trebalo govoriti tekst dok sam padao i trebalo je odraditi gomilu teksta u kadru. Koje, evo ga, stalno govori tekst. Glumački zadatak se mora izvršiti. Glumački se zadatak mora izvršiti. Evo ga, on govori napamet, a kao ne gledaj, ne vidi. Jer je slijep. Igra slijepca tu, u toj sceni. Znači, moram igrati i slijepca, moram govoriti tekst koji sam zapamtio, a nisam ga dobro zapamtio, znači treba ga kljukat nečim. Pitaj Boga čim. Evo. Rec lipan didu, čili je ovo čardak, jel turski, jel kaurski? Ja ne znam, čardak ko čardak, zidina ko zidina. Nije to zidina ko zidina, već kula kakve nema na svoj zemlji turskoj i kaurskoj. Allah ilalah, to je kula mustaj bega silnog. Age starče, mustaj age babe moga. Bega sinko, bega što po srcu junaštvu ne begluk, već bašaluk i vezirluk zasluži. Bega i dobio da ostade dična turska carevna. A se to zbiva, moje Avli? Neka ti, stari janče, repati, u loki ćeš krepati. Proklet bio prokleti, berekine! Prokletama! To ti dođe onošćene. Sin mi je moga sina, nevolja moja. A imeni se Allah smilova. Jer ako se ne varam, čujen umilni glas dičnog unuka, svitlog Bega Cali Bega Bašabića. Ne varaš se, starno, ne varaš. Neka ti Allah Jasminom i ljubicama pute pospe. A siroma prosjak ništa drugo ne išće, već da uzme gusle javorove i da dušu iskali pivajući o dičnom didu tvom, junaku nad junacima i čovjeku na čovječanstvu. Evo, babo, ja ga dovedu, a ti mu sudi. Nemoj pristrogo svitli, beže gospodaru, krvi je moje krvi. Pravda je pravda i milosti ne poznaje. 20 drenovača po goloj. Da ne bi previše, gospodaru svitli, beže, previše je i za magarca. A ne ti, sinko meo, ne ti. Ti bi u srđbi, a pravda srđbe ne podnosi. Ali ja, vodi dripca iz zakuće, pa 12, ma ne prežasto. Kali se, sinko, kali, u našem zanatu svakog jada.
Mene zanima najviše ovdje, sad kad gledamo nas dvojica, kad gledamo projekciju, recimo, određenih sekvenciji iz Divljih svinja, Mile Vrbice, i gledamo Kikaša iz Pročaka i sinova, mene jednostavno, naravno da je glumac, da glumac ono što smo rekli igra sve, danas igra Hulju, sutra igra kralja, iz raznih prostora, može igrati i svemirca, ali kako si ti kao Slavonac se snašao u ovom mentalnom ruhu psihološkom Kikaša? Kikaševski sam slušao Maloga Matana. To mi najviše pomogao. Imotski, on je dobro odigrao samoga sebe. Mali Matan je Imoćani rođeni. I ja sam njega najviše slušao. I preslušavajući... Tako ta leksika jezična i to? Ta jezična leksika mi je onda automatski padala. Evo ga, on tu hofira, odnosno zaljubljen je u Vlastu Knezović, jeli? I tu on se stvarno zaljubio u Vlastu Knezović, onako mali, razumiješ, a njega sam ja slušao. A on je razloga da se zaljubi, Vlasta je bila prekrasna. Na jeziku imotskom nema primjedaba. On je sve imotski, probaj njegovu rolu pratiti, onda ćeš vidjeti da je to pravi Imoćanin. Dakle, na Turčik. I nije čudo da se kao na Turčik zaljubio profesionalku. Vlasta je bila profesionalac, puno starija od njega. I to može ispričati sad, recimo on se zaljubio u takvu osobu, jer se dodijelila mu je to televizijska podjela. Nije znao da će Vlasta Knezović igrati, a bila je i tada zgodna. Normalno da se mladi čovjek može u nju zaljubiti, evo recimo partnericu. A to sad mogu pričati, sad se on vjerovatno oženio, možda ima tako istu djecu, razumiješ, ali bez uvrede. A Vlasta možda to nije ni znala. Prolitnica, ona prava. Došlo mi podrkamo. Došlo ko što ikravi dođe, pa sve jedna na drugu. Daj, zavuci malkac ruku za leđa. Šta će te moja ruka? Evo ti daj, čače, evo kaže. Pogledaj me, gorim li. Goriš li sve te neke pigice po obrazu? Ako ikom zusneš ono sa Alijom, baričak ću ti žeravice uprkam, da znaš. Što da neka, neka mi dobro učini. Neka to dobro ostane između mene, tebe i Boga. Kako reći nam para? Se razumio? Tuli ste, sokolići moji. A je li u oge bilo što god od koristi? Pune torbe, sokole, a još je i u džep nešto zvetlo. A li tebe žestoko žarilo, mudrosti moja? A isto ko da vrti repkonika po golove miluje. Nego čuo sam onu u pismu, pa mi se sve čini da si je ti unde sknadio. Dobro ti se čini, sokole. A je li istina da je stari Salih ubio sam 12 Vrgorčana? Stari Salih. Kukavelj da je gore nema. Ovim sam očima vidio kako biži pred Šukonovcom. Ma kako si mogao onako bezobrazno pivat, a? Moga je Mustaj Aga pomisli da mu se s didom rugaš, pa te i za glavu skrati. Moga je Mustaj Aga i za glavu skrati prvi, pa i sidak. Sokole, každer svome didu. Kad bi ti niko reka da je ova budaletina od ćaćeti najpametniji čovjek na svijetu, bi ga za glavu skratio. Ma bi đavle, još bi ga oprkno poljubio. Tako ti je to. Ma niko se ne ljuti kad o njemu i njegovim dobro govoriš. A napose o didovima. Jer bo didovi su ona ždraka sunca u nami. I što su dalje od nas, to jače sjaje. I da nije njihove slave junaštva odre da bi nas đava lipi odnio. Da, glumac je jedne vrste jezična enciklopedija. To je njegova sprema, to je njegova praktična sprema za poznavanje jezika, poznavanje vokala, poznavanje slova u jeziku. To tvrdim da je bolje u glumačkom pravoga glumca tražiti za korekciju u jeziku. Da. I to je dragocjenost tvoga dara. Mislim, ta sposobnost da jezikom isijavaš ulogu, taj duhovni naboj koji nosiš, i ja se nadam osobno i vjerujem da ćeš ti takvih uloga, takvog isijanja i takvog dometa još donijeti.
još izigrati i još napraviti. No, kako bilo da bilo, Mile Vrbica i stari Kikaš upisani su zlatnim slovinama u tvojoj glumačkoj karijeri. Ostaće da svijetle, da budu onaj čin memorije koji uvijek će u susretu s njim uvijek će nam vraćati nešto što se zove energija ponovnog doživljavanja.